Gospodine Zelenoviću, hvala vam što govorite za Probudi se. I evo, pre svega, dakle, jedna tema koja se ne nalazi trenutno na naslovnim stranama, ali ako bih vas pitao kada je predsjednik Vučić poslednji put izjavio čeka vas vruća jesen, to bi bilo pre 2 dana. Međutim, ista izjava je bila čak i pre 2 godine, a po prvi put je ovo izjavio čak 2008. godine kada je bio deo Radikalne stranke. Dakle, mi već nekih 15 godina imamo ovakvu političku prognozu. I da li je možda sada iz ugla opozicije ova jesen baš ta? Pa, interesantno je to što izjavljuje predsjednik Vučić. Ja verujem da on ima takva iskustva još od promjena petooktobarskih 2000-te i prosto ima nekakav strah od jeseni. Ali te njegove strahove ja bih ostavio po strani i gledao šta mi možemo da uradimo svi zajedno sa velikim brojem građana koji evo već više od 4 meseca protestuju i praktično smo izašli iz leta i sve one prognoze koje su bile da će se protesti ugasiti, da će energija spasti, evo nisu se desile. Čak šta više imamo nove gradove, opštine kojima se organizuju protesti. Evo baš pre neki dan je bilo u opštini Osečina, to je jedna mala opština u centralnoj Srbiji gde su se ljudi podigli i bune se zato što njihova deca ne mogu da imaju besplatne udžbenike kao što imaju deca Beograda i jednostavno su u neravnopravnom položaju i pridružili su se protestima protiv nasilja. Kako sada ulazimo u jesen, ta će energija ponovo rasti, ljudi se vraćaju sa odmora, pridružit će se, pojavit ćemo se ponovo u svim gradovima i dolazimo do onog ključnog segmenta, to je kako sad, nakon 4 meseca, nakon svega ovoga što smo prošli, kako izgleda septembar. I to je, mislim, ono što Vučića plaši, ali je to istovremeno i prilika za sve nas koji smo i učestvovali u organizaciji protesta i generalno sa građanima prošli sve ovo unazad, da izađemo sa jasnim planom. Takođe, mislim da je to nešto o čemu smo razgovarali i sinoć sa građanima, potpisujući deklaraciju o zajedničkom delovanju Demokratske stranke, Stranke Zajedno i Stranke Srce sa Rumunskom partijom. To je upravo da je sad dobar trenutak da se sabiraju snage, da se naprave kvalitetni dogovori i da se uđe u jednu pripremu kako da se najbolji način sa najvećim brojem građana u celoj Srbiji istrajava na zahtevima protesta Srbija protiv nasilja. Građani su do sad bili jako strpljivi, ja im se zahvaljujem na tome, ali mi kao generalna opozicija nemamo više toliko vremena. Još ovaj septembar je tu da se izađe sa vrlo konkretnim planom i ono što ja mogu da obavestim sad i javnost i vas, to je da mi intenzivno razgovaramo o tome kako da se do toga dođe. Sama činjenica da smo i sinoć u Novom Sadu potpisali ovaj sporazum, odnosno deklaraciju, nas dovodi do toga da mi već intenzivno na tome radimo i potpuno smo otvoreni da se napravi jedna kvalitetna saradnja sa svim drugim strankama opozicije, sa svim onim koji su dokazano protiv ovog režima, koji su od početka uključeni u organizaciju protesta, kako bismo mogli zajedno da izađemo sa vrlo konkretnim zahtevima i planom kako se ti zahtevi ostvaruju i kako onda na kraju dolazi do smene ovog režima. Evo, na naslovnoj strani Politike naslov vodili ukrupnjavanje opozicije ka novim podelama. Kad Zelenović ćuti Lutovca i Ponoša, dakle, organizatori protesta Srbije protiv nasilja odbacili mogućnost da im se na ulici pridruže i pristalice Dveri, Nove Demokratske stranke Srbije, POKS-a i Zavetnik. Pa mislim da je dobro da objasnimo ovo zašto se odbačena takva mogućnost. Mi smo imali sastanke na kojima se o tome razmatralo. Narodna stranka je predložila tako nešto. Prosto život je pokazao kako izgleda ta borba u ova prethodna 4 meseca. Preko više od 200.000 ljudi je prošlo u različitim protestima i iskazali su svoju jasnu volju. 50% građana Srbije podržava proteste. To znači 2.800.000 ljudi, ne sve, ali najveći broj zahteva i tekako podržava, naročito one koji se odnosi na ukidanje pisanih tablida, zabranu promocije nasilja u njima, kao i ukidanje realitija. Dakle, vi imate više od polovine građana koji su za to. I kada u svoj toj zajedničkoj borbi vidite da neke, ajde kako da kažemo, političke organizacije kao što su Dveri ili DSS ili POKS dobijaju nagrade
od ovih vlasti, dobijaju mačeve, priznanja, neki glasaju za podršku Vulinu u parlamentu, drugi glasaju za podršku Gašiću u parlamentu, a istovremeno na ulici se vodi protest u kome se traži smene i ostavke tih ljudi. To vam prosto govori ko je kakav i ko je kakvu poziciju zauzeo. Ovi protesti i građani na njima su pružili priliku svakome na političkoj sceni da pokaže da je čovek i da pokaže da želi da se bori. Neki su tu priliku iskoristili, neki, nažalost, nisu. Mi smo ovu odluku doneli tako kako smo doneli i nastavljamo dalje. I ja verujem da će to sad negdje ići u dobrom pravcu. Svi ovi razgovori koji su se desili u prethodnih nekoliko nedelja me uveravaju. Ja sam veliki optimista da će to biti jako dobro. Rekli ste, evo, pre nekoliko trenutaka, ljudi uglavnom podržavaju zahteve protesta, ali ne sve zahteve. Da li tu sada ima, recimo, i nekih sukobljenih strana? Ne, naprotiv. To je jedno istraživanje koje je radila CRTA. Radila je na samim protestima i radila je naravno u široj javnosti, jednom vrlo reprezentativnom uzorku od više od 4000 ljudi. I ono što se zapravo dešava su dve vrlo važna pokazatelja. Prvi pokazatelj je da polovina svih građana Srbije podržava generalno građanske proteste Srbija protiv nasilja, ali specificirano najveći broj njih podržava da se ugase reality i da se zabrani ovako informisanje u Kuriru, Informeru, Alu. To je ono što su naši zahtevi. Neki drugi podržavaju nešto više, otprilike da je nepodeljeno također osjećanje da Pink je televizija koja treba da ostane bez nacionalne frekvencije. Ali ono što je drugi jednako važan nalaz, to je da oni građani koji redovno posećuju proteste, a vidjeli ste koliko ih je bilo svo ovo vreme i istraživanja su rađene u trenutku kad je bio najveći broj građana na ulicama, očekuju čak i da se ne desi ništa na strani ostvarenja, odnosno ispunjenja zahteva od strane vlasti, a oni to neće, kao što su vidjeli, 4 mjeseca da urade, jer samo ispunjenje njih apsolutno ostavlja bez te vlasti, očekuju da se opozicija ujedini. Očekuju da opozicija jedinstveno deluje, očekuju, jer bi za njih to bilo jednako kao i ispunjenje zahteva protesta. I to je prosto jedan nalaz o kome svi treba da vodimo računa i treba da se tako ponašamo. Samo su građani apsolutno rekli kako mi treba da se ponašamo. I evo, ja vam sad kažem, i Stranka Zajedno, i Demokratska stranka, i Stranka Srce su apsolutno to razumeli i ušli u formalizaciju ove dalje saradnje. Sada rekli ste, dakle, vi ste se u toj deklaraciji dogovorili sa DS-om, Pokretom Srce i Rumunske partije Zajedno. Čuli smo malo pre sa kim ste odbacili mogućnost uopšte za saradnju. Da li postoji još prostora tu za saradnju sa nekim? Da li postoji još neki pokret ili neko sa kim biste mogli da uđete u... Naravno da postoji. Mi smo rekli, naša su vrata otvorena svima i ne samo to. Mi želimo da razgovaramo i svim drugim konceptima kojima bilo koja druga opozicijna stranka koja se u ovom trenutku nalazi i u formalnoj organizaciji protesta i oni koji nisu u tome, ali su prosto na istoj strani. I imate naravno, i ovo što sam vam rekao oko razgovora organizatora i od tog definisanja nekog našeg zajedničkog istupa i plana, to je nešto o čemu mi razgovaramo i sa ljudima iz SSP-a i iz Zeleno-levog fronta. Naravno, za stolom svake sedmice u Skupštini razgovaramo i sa Ekološkim ustankom, razgovaramo sa Narodnom strankom, sa Mikijem Aleksićem i ovim pokretom koji je on upravo formirao. Dakle, potpuno jedan otvoren razgovor o svim aspektima kako da se na najbolji mogući način ispune zahtevi protesta i kako da naši zahtevi budu tako formulisani da najbolje korespondiraju sa voljom građana koji na te proteste izlaze. Kako da mi ostvarimo zahteve protesta ako vlast to ne želi da uradi. Mi verujemo i Stranke Zajedno i naravno Demokratske stranke i Stranke Srce uz podršku Rumunske partije da bi to trebalo da se uradi na vanrednim parlamentarnim izborima. I da je to nešto što će dovesti do smene vlasti. Zašto verujemo da je sad dobar trenutak? Pa zato što ja mislim da uz ovakvu energiju koju imamo kod građana i uz potrebu da se stvari menjaju, jer ovo je jedna elementarna borba za civilizovanim životom, se to neće desiti tako što će nam vlast nešto dati ili neće dati. Ali mi bismo posle 10 godina možda prvi put imali prave parlamentarne izbore na kojima bi građani zajedno sa svim političkim opcijama koje žele te promene sačuvali kutije i omogućili da taj proces bude iole relevantan. Druga važna stvar, kada imate ljude na ulicama koji štite sebe, svoju izbornu volju, ali štite elementarnu normalnost i civilizovan život,
Ja sam siguran da onda ni mediji koji sad ne rade svoj posao kako treba i koji se nalaze u zahtevima za promene iz protesta, bi morali da budu kvalitetniji. Ja sam siguran da kada se to desi, kada taj signal sa ulice stigne vrlo jasno, da će i RTS početi da radi pošteno svoj posao. Svaki put kada su na ulici izašli veliki broj građana, desile su određene koncesije i mi smo to mogli da vidimo u izveštavanju na RTS-u i na Pinku. Čak smo mogli da vidimo u određenim situacijama i u Skupštini, u parlamentu. Dakle, ljudi na ulici, građani zajedno, politika, fokusirani zahtevi, ja sam siguran da to može dovede do promene. U takvoj situaciji vrlo bi svi bili iznenađeni kako bi izgledali rezultati tih parlamentarnih izbora. I to je naravno naše stanovište. Da, poručeno je dakle da je ova deklaracija samo početak i početak pokreta koji bi trebalo tek da zaživi. Mnogi su komentarisali da je to trebalo da se desi mnogo ranije. Jel mislite da je ovo pravo vreme ili možda na kraju krajeva i krajnje vreme da dođe do toga? Pa dobra stvar sa protestom Srbija protiv nasilja je, kao što sam rekao, što se veliki broj stvari i događaja dešavaju potpuno prirodno. Nije niko mogao da razgovara o vanrednim parlamentarnim izborima u maju ili u junu. To bi bilo vrlo neumesno. I u tom trenutku niko od nas nije to ni zagovarao. Jedina ona stvar koja je za nas bila fokus, sa kojom smo se bavili, to je kako da se ispune zahtevi protesta. Takođe, ja ne znam da li ikad u poslednjih, ajde kažemo sigurno, 10 i više godina, a bili su različiti građanski protesti. I kada su zahtevi protesta naišli na veće odobravanje građana koji u protestima učestvuju. Dakle, to su ti zahtevi. Ajde sad da se dogovorimo kako da na njima svi zajedno istrajavamo. I pošto imamo tu opštu saglasnost, prošlo je 4 meseca, imali smo blokade različitih saobraćajnica, imali smo proteste u više od 35 gradova, imali smo blokade autoputa u više navrata, imali smo blokade institucija, različite performanse i u parlamentu i van parlamenta, imali smo i studente na ulicama. Probali smo sve što je mirno i dostojanstveno. I po tome se ovaj protest, ja verujem, razlikuje od drugih, čak i u trenucima kad je bilo dosta teško kontrolisati emocije, na primjer kada se nalazite ispred Pinka, što posebnu želju za različitim aktivnostima proizvodi kod građana, ipak su gotovo svi građani zadržali tu svoju prisebnost i rekli da, mi hoćemo da se ovo promeni, ali želimo da se to uradi mirnim putem. I mi verujemo, evo sad ovo kao što sam vam rekao, da bi to mogao da bude taj put kojim bismo mi u suštini došli do promene vlasti. Dakle, vlast želi da ispuni zahteve protesta, ajde da se ljudi koji se bave politikom, a u opoziciji, a dokazali su se u ovoj borbi, kažu da, evo, mi ćemo ispuniti zahteve protesta kad dođemo na vlast. Evo, dakle, u pojedinim medijima su osvanuli neki naslovi, kaže, tek su se ujedinili, a već su se posvađali. To je uglavnom aluzija na onu izjavu Aleksandra Jovanovića Ćute da ste ga vi isključili, dakle, iz dogovora i evo politika ima, dakle, jedan, da kažemo, šaljiv naslov kad Zelenović ćuti Lutovca i Ponoša. Pa ja hoću da se zahvalim Ćuti što mi je omogućio da imamo naslovnu stranu i on i ja politike. Nisam imao tu priliku do sad. Nije to sve baš tako. Dakle, stvari su tu vrlo jasne. Niko tu nikog ne isključuje. Stranka Zajedno je stranka koja ima statutom predviđenu jednu horizontalnu strukturu i ona omogućava da postoje frakcije, da postoje autonomne organizacije koje prosto imaju svoju politiku. I kao što sam rekao da se prirodno desile neke stvari u protestu, prirodno su se stvari desile i da tokom protesta Ekološki ustanak ima svoje odvojeno stanovište i mišljenje o raznim temama koje su vezane za rad u protestu. Takođe, i stranka Zajedno je u tim protestima na određen način gledala kako da svoje akcije sprovodi da bi one bile najuspešnije moguće, baš kao što je Ekološki ustanak birao partnere i teme s kojima bi on mogao tu borbu da uradi najbolje. Mi nismo sad imali nikakve primedbe na bilo ko na to i ta stvar se prosto odvijala prirodno. Ja zaista verujem da svi koji su u organizaciji protesta i svi koji se bave protestima u prethodne 4 meseca i inače rade sve što je u njihovoj najboljoj moći da istraju na zahtevima i da ih se ispuni volja građana. I u tome mi prosto imamo kvalitetnu saradnju. Sad, i u našem, i u stranci,
postoji odnosi frakcija i odnosi većine. U ovom trenutku većina je takva, ima određene politička stanovištva. A onog trenutka kad se sutra frakcija dođe do ovu priliku da postane većina, onda će biti stanovišta drugačije, ali će onda i oni koji su u manjini, odnosno mi, imati pravo na svoje autonomne pozicije, ali prosto takva organizacija, ja znam da je to dosta neobično za srpske prilike i da je neobično da postoji jedna takva stranka, ali evo, postoji i ona jako dobro funkcioniše. A ili vam deluje da bi neka stranka sada mogla da bude i lider? Da li ima tu nekog ko je prvi među jednakima? Kako ćete uopšte da odlučujete? Odlično pitanje i hvala vam na tome. Zaista, dakle, ono što je negde razlika u ovim, da kažem, mojim iskustvima i iskustvima mojih kolega u odnosu na prethodne godine u politici opozicionoj je to što sada kada se desio ovaj dogovor i potpisivanje deklaracije između stranke Srce, Zdravka Ponoša i Demokratske stranke, Zoran Lutovac je bio potpisnik i stranke Zajedno uz prisustvo Rumunske partije. Verujte mi, dakle, tu niko nije imao potrebu da bude bilo kakav lider. Ali mislite da bi moglo da dođe do toga? Ne, nego to su organizacije koje su se dogovorile da nema tu sad nekakve borbe za to ko će biti prvi. Ja verujem da je to jedan dobar princip koji treba usvojiti. Prosto treba svi da se u tom nekakvom dogovoru i savezu osjećaju jednako uvaženim, jednako zastupljenim i da jednako ulože sva moguća i potrebna sredstva da bi ta borba bila uspešna. Ja verujem da je to način da se naprave dogovori ovaj put na mnogo kvalitetniji način nego ranije, da nam se ne bi desilo da posle nekakvih izbornih procesa dođe do raspadanja. Ideja je kako da dođete do dobre snage da bi mogli da pobeđujete Aleksandra Vučića i njegov loši režim. I kako da se izborite sa kriminalom i korupcijom u državi i sad ja verujem da smo mi na dobrom putu da se to desi. I ono što me uverava i što drži taj moj optimizam su naravno i ti dogovori koje imamo sa strankama koje su organizatori protesta, da kroz te dogovore koje smo do sad postigli i ono što još nedostaje da se dogovorimo, mi evo već u prvoj nedelji septembra ili drugoj dođemo i sa istom tom vrlo konkretnom ponudom prema građanima kako da ova stvar da se nastavi dalje. Postoje tu, naravno, to je što gde sad imamo različite pozicije. Ćuta, ja imamo jedno stanovište, neke kolege, neko drugačije od toga, kako ta borba treba da se odvija, ali to je sve otvoreno i o tome ćemo razgovarati. Eto, mi imamo sada vaše zajedničko delovanje, tako da kažemo. Međutim, u jednom momentu, ono što je inače poznato jeste da nekako uvek mora da se nađe taj jedan čovek koji će biti centralna ličnost i koja će na neki način, da kažemo, da bude protivnik samom predsjedniku Aleksandru Vučiću kada dođe vreme za to. Na koji način mislite da to može da se reši? Na koji način možete da odaberete tog jednog čoveka? I ono što meni sad deluje da je vrlo važno, to je da smo mi već dobili praktično grupaciju. Ona se zove Srbija protiv nasilja. I to je prosto tako. I ono što je bogatstvo je da, kao što sam rekao, da su se stvari dešavale prirodno smo došli i do toga. U toj organizaciji i u tom, da kažem, pod tom kapom se nalaze različite političke organizacije sa različitim programima. I pošto su različiti programi, oni nisu svi jedna stranka, ali su jedna vrlo široka koalicija koja može da istrpi veliki broj i različitosti i različitih pristupa određenim temama. Ali postoje vrednostne kategorije. Te vrednostne kategorije mi smo u ovom sporazumu koji smo potpisali sinoć potpuno jasno definisali. Ja sam siguran da ćemo do tih vrednostnih kategorija doći sa svima drugima, jer prosto to je to. To je to. Znači, to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije, protiv režima Aleksandra Vučića, protiv otimanja nacionalnih resursa. To je jedna borba u kojoj su svi dobrodošli i šta ja verujem da je jednako važno reći. U tako jednom vi onda imate opcije u kojima pozicije koje sad u ovom trenutku se nalaze i malo i desno, i u centar, i levo, u takvoj jednoj grupaciji, mogu vrlo široko da zahvate ono što je biračko telo nekih drugih političkih opcija, a koje su de facto protiv režima Aleksandra Vučića i ne samo to. Oni su i protiv onoga kako izgleda naš svakodnevni život. Ti građani žele da žive drugačije, žele siguran i bezbedan život, žele da nemaju ovakvu strašnu inflaciju, žele da imaju jedno normalno funkcionisanje u jednom civilizovanom i uređenom svetu i očigledno da akteri koji su do sad na tome radili nisu te zahteve ili njihove želje ispunili.
I ja mislim da sad imamo dovoljno široku ponudu koja može to sve da uradi. Zato sam rekao, ono što mi možemo da imamo kao potencijal, to je 2.800.000 ljudi. I ja mislim da je to jedna strašna i velika prilika da se savlada ovaj režim u nekoliko sljedećih meseci i da prosto uđemo u sređivanje ove države i ovog društva. A šta u njemu treba prvo srediti? Pa i o tome treba da razgovaramo. Evo, naša pozicija i naše mišljenje da je to upravo borba protiv organizovanog kriminala, lustracija, da se jednom podvuče crta, da svi oni koji su se okoristili i pokrali sve ovo što su pokrali u prethodnih 10 godina budu dovedeni pred lice pravde. I kao što reče profesor Jovanović na nekom protesti skupova sa pravnog fakulteta, nama su ovde potrebni nesalomivi. Jedini način da se ovakva situacija reši i da dođe do promene same vlasti jesu sami izbori. Na naslovnoj strani Večernjih novosti kaže Vučić ispunjava želju opoziciji, najbliža varijanta na izbore u decembru. A pravo da vam kažem, Vučić stalno trguje sa tim kad će i šta biti. Vi znate da je on intenzivno tokom protesta u maju i junu, kada je bilo najveći broj ljudi na ulici, nudio izbore kao spas. To je bio spas za njega. I tad je nudio beogradske izbore prvenstveno. Nudio je i neke druge izbore. Ali lično mislim da ta njegova ponuda nije bila niti istinita, niti iskrena, nego je samo služila da ugasi energiju građana na ulici. I kao što vidite, nije uspeo u tome. Dakle, protesti su se nastavili. Ali sad smo, eto, nakon 17 protesta organizovanih i više od 4 meseca mi došli u jednu fazu u kojoj treba da vidimo kako ova stvar ide dalje. Ono što sam ja rekao, ja ne vidim kako u postojećim okolnostima i sa postojećim potrebama mogu da se bolje ispune zahtjevi protesta nego da se dese vanredni parlamentarni izbori. Ako mi budemo dovoljno složni i dovoljno jaki, ti će izbori biti onda kad mi kažemo. I ja mislim da negde svi ti razgovori koji su se desili su nas doveli do toga da smo na korak do finalnog dogovora. I kao što sam rekao i na početku razgovora sa vama, građani neće imati baš toliko strpljenja za nas. Dakle, ja verujem da je septembar mesec u kome ćemo i mi izaći sa ponudom, a šta će uraditi Vučić? On će uraditi ono što je uvek u njegovom najboljem interesu, što nikada nije interes građana Srbije, niti interes građana koji protestuju. Ali šta nas briga šta radi Vučić? Ajde da vidimo šta mi radimo, šta možemo najbolje da uradimo u ovako jednom vrlo važnom trenutku kada mogu da se zaista uz dobar dogovor dese velike promene. A šta sve glasnije čujemo i ideju o mogućoj, dakle, promeni cenzusa, vraćanje sa 3 na 5%. Opet neki komentarišu da bi to moglo i tumače da bi to moglo da bude kao opet palica u rukama vlasti. Da vam kažem, to je sve toliko u ovakvom jednom režimu nedemokratskom u kome se ništa ne radi na jedan, kako bih rekao, uređen način i u skladu sa pravilima i procedurama. Može razmišljati o tome da li će biti 3, 5, 7, pa ko na pijaci. Iskreno budem, koliko god da bude, mi ćemo se dobro spremiti i boriti. Ali mislim da to sad nije ona stvar koja najviše interesuje građane. Mene više zabrinjavaju, na primjer, natpisi nekih poslušnika Vučićevih koji prete nekakvom silom, koji prete da će izvesti neke batinaše, pa će se ti batinaši obračunati sa ljudima koji protestuju. Evo, ja ih sad pozivam da se ne igraju glavom. Ja ih sad pozivam da ne promovišu nasilje. Ja ih pozivam da se uzdrže od bilo čega, pošto to nikad nije dobro. I ono čime možemo svi da se ponosimo da su ovim mesecima borbe na ulici u protestu Srbija protiv nasilja svi bili vrlo dostojanstveni, svi su bili vrlo mirni i čuvali su taj mir u interesu svih. Tako da to zastrašivanje koje stiže od Vučićevih tih poslušnika je samo onako jedno upozorenje, a na to upozorenje ja moram da uzvratim kontra upozorenjem. I da kažem nikom nemojte se igrati sa građanima i nemojte građanima pretiti, jer to može da se izvrne na nešto potpuno drugačije. A tu smo, blizu smo i ja verujem da ćemo izaći da će ta naša ponuda biti vrlo... A na šta može da izađe? Šta tu može da se desi sad? Pa ne, vi ste čuli ovaj Krstić koji svako malo preti i upozorava, je izašao sa tim porukama da eto kao izvešće neke svoje batinaše Srpska napredna stranka, a poznato je da oni imaju nekakvu silu ili već šta, pa ja im samo kažem da to ne treba da rade.
To je moja vrlo jasna poruka. I evo za kraj još da napomenemo koje su to, da kažemo, teme protesta koji nam tek sledi. Dakle, jedna od njih je i smena inspektora Milenkovića i Mitića. Kao što sam malo pre i napomenuo, dakle, na naslovnoj strani Vremena, vlast protiv zakona i pravde. Između ostalog, to je jedna tema. Druga tema je i dalje obrazovanje. Pa evo, i jedna i druga tema su izuzetno aktuelne i ja pozivam građane da dođu na protest u subotu u Beograd. I danas i sutra imate proteste po Srbiji u 16 gradova. U Kragujevcu će, na primjer, biti blokirane kancelarije Bezbednosne informativne agencije u toku sutrašnjeg dana. U Beogradu će biti protestna šetnja, onako kako smo juče saopštili na konferenciji za medije. Biće obraćanje i profesora i studenta. Vidjet ćemo i neko ko ima veze sa Ministarstvom unutrašnjih poslova će se takođe obratiti. I hoćemo da pokažemo da vodimo računa, da želimo da zaštitimo svakog ko je progonjen od strane ovog režima, bilo da je on profesor ili nastavnik koji ostaje bez posla zato što ima neku određenu političku aktivnost ili da su to građani koji su u neravnopravnom položaju zato što ne mogu da imaju obezbeđene besplatne udžbenike kao deca u Beogradu, a zakon je valjda isti jednak za sve i garantuje svima besplatno obrazovanje, do toga da imamo ovaj progon koji se dešava prema policijskim službenicima. Dakle, to su sve vrlo važne teme i one se dešavaju ne samo u Beogradu, svuda po Srbiji, a ja pozivam građane da gde god mogu u svom gradu dođu na te proteste i da dođu na taj protest u subotu u 19 časova, da se svi zajedno borimo protiv nasilja.